Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Sve za futbal. U ovom videu ćemo pričati o večerašnjoj utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dakle, do 20 sati i 45 minuta igramo protiv selekcije Njemačke. Veliki favorit je Njemačka, naravno prva je u grupi sa 10 bodova, mnogo dominantnih utakmica. I večeras pretposljednja utakmica u ovoj Ligi nacija, dok Bosna i Hercegovina još juri za prvom pobjedom. I dalje smo posljednji u ovoj grupi, imamo jedan bod koji smo osvojili protiv Mađarske u Mađarskoj. Također ne treba nas zavaravati, prva utakmica protiv Njemačke u Zenici, 2-1 smo izgubili, mnogi bi rekli da smo možda mogli do 2-2, ali zaista nije bilo tako. Selekcija Njemačke nas je totalno izdominirala, imala mnogo ozbiljnih prilika i da su bili samo malo ozbiljniji u napadu i da su centimetri igrali u njihovu korist, a ne u našu, ne bi imali 3 poništena gola i totalno bi zasluženo nas savladali većim rezultatom. Bili smo u toj utakmici hrabri, trebamo se toga držati, bili smo prilično solidni u duelima, zaista velika razlika je u nivou, u kvalitetu igrača, u kvalitetu rostera. Dovoljno je reći da naša selekcija ne vrijedi ni 100 miliona eura, dok selekcija Njemačke preko 800 miliona eura, uz to da u našoj ekipi sam Demirović vrijedi blizu 25. Kao što sam i rekao, veliki favorit ove utakmice je Njemačka. Dovoljno je reći da je kvota za Bosnu i Hercegovinu, za pobjede i Bosne i Hercegovine 24 u mnogim kladionicama, dakle sasvim je dovoljno rečeno koliki je favorit Njemačka, čija je kvota zaista najčešće između 1 i 0,5 i 1 i 15. Dakle, veliki favorit Njemačka, težak zadatak naših zmajeva. Ja bih očekivao taktički, pogotovo Katić nije tu, Katić koji nekad iznosi malo bolje te lopte. Vidjet ćemo kako ćemo biti postavljeni, nema Kolašinca, nema Gazibegovića, povrijeđen je također, Mujagić je također povrijeđen, dakle u defanzivi ćemo vidjeti šta će biti, vjerovatno Bičakčić će biti u prvoj postavi, ali ja očekujem zaista postavu poput one u prvim utakmicama Berbareza protiv Italije i Engleske, gdje ćemo biti mnogo defanzivni. Zaista možda čak ni Edin Dzeko neće igrati ovu prvu utakmicu, jer mislim da ćemo se skroz povući, da ćemo čekati priliku eventualno nekad iz kontri, ali da ćemo se pokušati odbraniti kako znamo i umijemo, jer vrlo teško možemo zamisliti da ćemo se otvoriti protiv selekcije kao Njemačka, koja bi iskoristila svaki naš prostor koji bi im ostavili. Vidjet ćemo, znamo da i Sergej Berberis pokušava razne stvari, da nije našao tačno tu kombinaciju taktičku koja mu odgovara, ali u svakom slučaju ne smijemo igrati pod pritiskom, s obzirom da imat ćemo veliku podršku, trebamo igrati za naše navijače koji će biti možda čak i brojniji od Njemaca u Njemačkoj, ali sasvim sigurno igramo bez pritiska, nemamo šta tražiti rezultatski, igramo opušteno, znamo da ćemo ispasti u Ligu B, možda nam je tu i mjesto, također ne trebamo stavljati pretjerani pritisak na naše zmajeve, treba Barbarez da pronaći soluciju taktičku koja će mu najbolje odgovarati za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Americi. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadamo se naravno dobrom rezultatu naših zmajeva, ali kao i rečeno opušteno, bez rizika, bez previšeg opterećavanja, idemo uživati u novoj igri naših zmajeva. Hvala vam što ste pratili ovaj video, mi se vidimo uskoro.